Hallelujah. If you have your hands there, Nenyebe alovelasio le radio agbof kapopo ya mete fuasikpe. praise the Lord. Kafu ne maou. What I hear looks like a local Elle kwa benya ba sikpe fofua. Me yingodao, me dejio. Fuasikpe ase sende na peto Yesu le fiensia. Praise the Lord. Kafu na maou. You will shout tonight. Fiensia maou anna na adoli. Anna na You will jiha. testify Maou tonight anna na didase. of the goodness of God. Elle nuit wogenao. Throughout this crusade, Le dutopo nyanyi kakapo none dodo of ya our kansamea. lives we have found him to be faithful. Miakata and mi to be kobe so mau good. ewo no tepe And tonight eye wo being nyoto the mena mi ale last gbegbe. night, Fiensi enye zama mlea. every debris Eye maglobe that still enu remains wuli there, wuli wuli yo ga poto le every tepe ma. affliction, Fefese se that de yo still ga poto ga le remains tepe ma. yoke, E kokuchio infirmity, lame gbegbele o sickness, tolele o. any property of the Aye devil. nu sianu ikenya The bonsam broom of pe heaven, nu babla ululi o le gbowa. everything Sande ala out of your life. apetola la kpolo wo kata da la gbo me abe akapakle ha. Tonight, Fiensia after the final nenye bene se amen ma mleto boa. don't go away. Megba kojo lo Don't rush away. mega wo kaba ha o. Here, Ele be na lala will you ase tonight in your akpo life? nu sike mau wo la gbo me Don't say, le Fiensia I'll go back home. I'll mega share glombe the a testimony ne me ba ya pe me in boa my local ma be church. se da se di dia That awo local church. we akpoto no The radio people agbo there Fiensia were ya there. mi da se I dige want to show e your nu faith mau to the wo na Lord. moa pe nu mau wo ne That unto ha you ele are a gbloge partaker. togo jukwa kata na That se you are a receiver ela be mau of the anabe miracle na power of poko me God. le pe nu ku me le Fiensia Where's your face? kika ambo me mare ha I can't even see nyema le very kpo well. wola Anyway, kwasi after the ejida meeting, me nye you'll bene come bobo ya here, kpabo I, ele yoyoge with my two eyeballs, eye nya ha ma I will see asenko your be ma wo nane na o because you will discover ela be mi adoje si do be whatever problem you brought aha yo tonight, kata mi drova ma you'll gbo le find out Fiensia la nothing mie is impossible. le kpokpo gebe na ne ke mele ke ma meten wo na o Do your own. awoto wa ne wo ha I said you will do me your be awa own. me sia me tone Well, you raise up fika that wa me ma de Father, kwasi ma de dimia to in gbeda the mighty fofo name of le Jesus. Yesu penko se I se ma me come tonight me fa le Fiensia representing eye you and saying me le wo mau nothing eto la shall be tepe impossible yike in glo be any na life. ne ke ma glo And wo la tonight, gbede I ke me o pray you Fiensia me will to open gbeda the be heavens, jifo Power, nu na fu nu anointing, se o na didiva authority, amise ti o ne twa unction will come mau down pe nu se in na a didiva mighty, la kososo me unforgettable way wa wo in na ne ka ma Jesus' de ke ma glo name. be ko gbede o le Yesu penko me Show your love, de o lon show fia your mi mercy, de o mble show ko your fia mi grace, de wa show men be your fia mi power ma in every we life de nu se tonight. o fia me sia me le Thank you, Fiensia Lord. apato me In dak pe na o Jesus' name we Yesu penko pray. atiye ye to gbedale Tonight, Fiensia. you can sit down. God bless you. Sit Nani, down. na no toji. The blessing of the Lord. ela ba peto le yira wo ge Tonight, Fiensia we're wrapping up Mida everything about apota na nuo kata emancipation. Total ike fonu foto kude emancipation. fofo All round pokpo blibo emancipation. fofo pokpo nogo Assured fofo pokpo sike me onami kakade jile fofo pokpo ina kpo egbe fofo pokpo ike anu anyi na anu ji yi permanent. fofo pokpo ike anu anyi na o da le agbe o me But I need kakea to show you, me je be ma de if you want to go nane and fia buy obe something nenye be ja be at the fle nane groceries in the market, la you sime need to alo know le the fiase way me and the ro path ajesi mo that leads ro anya there. moyi ke jina to ai fiase me aro ya sia me Permanent, bena perfect, great, total, vovo pokpo blibo ya nogo ya na nu anyi na o cho ida ma fia o mo e mo sike
akplɔ we are finishing eye tonight, vevietɔ eke míedza ƒo ta na nuwo katã fiasia mawu nye emɔ of total si ke akplɔ mi ayi ɖe vovokpɔkpɔ blibo kpakple dziɖuɖukpɔkpɔ kple Emmanuel vovokpɔkpɔ tso Emmanuel gbɔ tso eya si ke anami dziɖuɖu la me tanya nye emɔ si ke kplɔ ame yina ɖe vovokpɔkpɔ blibo me kpakple Emmanuel ke ɖu dzi na mi segɔme nyemegblɔ be yes, it comes from him. eya gbɔ ye vovokpɔkpɔ tso na vana Yes, it's nyawoe from him ye dzi wòtona emancipation vana comes. I use the word vɔmeza nyatsi kpakpli when you are close, be nenye be walking with him, eli eyama and you are gbɔ connected with him, le zɔzɔm and you kpakple are not yama separated from wò him, ɖeka kpakple and you are yama with him, eye me with kla him, ɖa with tso him yama gbɔ all ele the kpli time. zɔzɔm kpakpli yawo katã yi la Emancipation. eɖa la ƒe me la vovo la nɔ At gbɔ o work, ele dɔwɔƒea vovo la nɔ gbɔ in the o market, ele asimea emancipation. vovo la nɔ gbɔ o Everywhere you go, eye fi everywhere you kake find na yi o yourself fi kake with na kpɔ him, ɖokuiwo le with la him, with ne eya le Emmanuel. kpakpli wò la Perfect, vovokpɔkpɔ permanent vovokpɔkpɔ emancipation blibo in your anɔ life. anyi le agome ɖaa Luke Matthieu fia o chapter 3. Luka And I'm reading kpagbalẽ from verse tatɔ 4. tikpi As enelia it is written abalẽ si in ke the woŋlɔ book ɖi of the word le of Isaiah, aƒetɔ la the ƒe nya me le prophet Zaya saying, nyagblɔɖila ƒe the nya me bena voice of one ame si le li dom crying le in the gbedzi ƒe wilderness, gbenye si prepare midzra ye the aƒetɔ way ƒe of the mɔ Lord. la ɖo Make miwɔ his eƒe path mɔtatawo straight. dzɔdzɔe The path that gets to him. emɔtata Make yi ke his akplɔ yi path aƒetɔa gbɔa straight. wɔe woanɔ dzɔdzɔe The ɖe way, the road, emɔtata the emɔtata expressway emɔ that gã will say, yi take ke all dzina the to boats, all the la people, ele be peoples, na take everything aɖe away, mɔxenuwo make katã ɖa le his mɔa dzi path miwɔ straight. eƒe mɔtatawo That is dzɔdzɔe what John eya the Baptist came to do. ye Yohanes mɔtsiteta me la va wɔ be hafi Kristo na va senya gɔme be eɖo la ta mɔa ale bena amewo na kpɔ mɔ na kpɔ mɔtata ale bena naneke manyi mɔxenu anɔ mɔa dzi ɖovoa amewo wa ke ɖe aƒetɔa ŋuti ta ke to na sem be fiesi ya la mele mɔa fiam o emɔ si ke dzi nato mɔtata gã si akplɔ ayi ɖe Emmanuel gbɔ eye ne eke ɖe ŋuti la ana wo vovo kpɔkpɔ kpekpe atɔ̃lia egblɔ be woaxe eve sia eve eye woabɔbɔ to sia togbɛwo sia ɖe anyi nu katã elabena nye be to le afi ma emɔa mate ma adzɔ na yi afi ma o emɔa ma kplɔ ayi o ele be woaɖe to kple togbɛwo ɖa ele be woaɖe to kple togbɛwo ɖa ele be woaɖe etowo katã na be mɔa na dzɔ ale be ame sia ame nate ma ayi gbɔ mɔxenu aɖeke maganɔ mɔ dzi na o mebe mɔxenuwo katã le ɖe ɖa le mɔwo dzi nuvɔwɔlawo ato mɔ ma dzi eye woakpɔ ɖeɖe tso nuvɔ si me ne dɔnɔwo to mɔ ma dzi la woakpɔ dɔyɔyɔ nenye bena ame siwo nu ɖeɖi te ame yiwo gbɔgbɔ vɔ̃wo le nyamam ɖe nu no to mɔ ma la woakpɔ vovo nenye be le kaka ɖe me la ne to mɔ ma dzia nakpɔ vovo la be mɔa dzi le kɔkɔ ge ale gbegbe be fiesi ya nane kentɔ maglo wɔwɔ na wo gblɔna be amen ega ye dzi gblɔ be eye mɔgɔglɔwo la zu dzɔdzɔe egɔme ɖi esi ke ne gbɔna aƒetɔ la gbɔa naneke ma nye gosilo ma nɔ mɔa dzi o naneke ma dza mɔa o emɔa katã ma nye ayi dzi ava gɔme vɔ emɔa na zrɔ ale bena ne nu sia nu sɔgbe woɖe towo ɖa ɖe togbɛwo ɖa eye mɔa glɔ vɔ wodzɔe na ma ɖe meva oa ke magatsɔ nya ɖa ma ɖe ke tso la be mawo ya ta mɔa vɔ tɔxɛ ɖea mawo le mɔa ta ge emɔa la zrɔ ale gbegbe be nato edzi eye nake ɖe Emmanuel la ŋuti axɔ nukunu akpɔ ɖeɖe akpɔ hayahaya akpɔ gaɖeɖe kple katoto eye
akpɔ be wo fofokpɔkpɔa anɔ anyi na wo tsɔ yi daa abaleke ne le xɔ ke le fiesi le Yesu ƒe ŋkɔme. Ne mɔa dzi kɔ, ne mɔtata dzɔ, eye aƒetɔ be mɔwo le dzɔdzɔe akplɔ tso afi si ke ne le va yi aƒetɔ la gbɔ to xɔse me, eye Mawu ƒe akpɔmblanyi na mɔ be lɔlɔ ake ɖe nuwɔ la ne va aƒetɔa gbɔ nɔvinye maka ɖe dzi na wo be axɔ yayra tso gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔme elabena elɔ wo nya gbɔ elabena nusẽ le yamasi elabena ne eya le me la gblɔna be ne Mawu le me la nuwo katã ele wɔwɔ nukunu yiwo mi hiã nu sia nu yi ke eya ŋutɔ dzra ɖo ɖi na mi la ebe le fiesi ya mɔtata bena yafi ma emɔ yi la kplɔ yafi ma mɔ yi dzi na toa yi teƒe ma la fiesi ya yi ke ma tia o mɔa o na to mɔ ma dzi nye ya ma to mɔ ma dzi la gblẽ be nye ya ma to mɔ ma dzi to mɔ ƒe amenu vevea mɔ ƒe ŋusẽ kple mɔ ƒe yayrawo akpe ɖe ŋutiwo be na xɔ yayrawo katã kpekpe ya ma tea eye bena nutilãwo katã na kpɔ Mawu ƒe xɔxɔ la fiesi ya akpɔ Mawu be xɔxɔ la gome tsɔtsɔ ke le xɔxɔ ya me vovokpɔkpɔ le xɔxɔ ya me ŋusẽ xɔxɔ tso Mawu gbɔ le xɔxɔ ya me eye dzidzɔ kple asetsotso le xɔxɔ ya me nɔvinye ɖo ŋuti na gbedodoɖawo katã le xɔxɔ ya me wo katã ele xɔ ge nogo le fiesi ya haleluya axɔe blibo maka o la blibo ŋutɔ woanɔ na le Yesu ƒe ŋkɔme ta mɔtata si ke akplɔ mi ayi ɖe vovokpɔkpɔ blibo me kpakple Emmanuel ke ɖu dzi na mia Emmanuelia eya ye ɖu dzi na mi Emmanuel gɔme nye be Mawu li kpli mi anɔ kpakpli wo Mawu nuwo katã be wɔla li kpli wo Mawu xɔnametɔ anɔ anyi kpakpli wo Mawu ŋusẽwo katã tɔ la ɖe anɔ kpakpli wo elabena ye ŋkɔe nye Emmanuel ye ŋkɔe nye dziɖula haleluya eya ɖu dzi na mi ŋkɔe te Emmanuel ta la eɖu xaxawo yiwo katã me tom ne le la dzi fiesi ya la demɔne ko ne va Emmanuel ya gbɔ eya yi ke wɔna nuwo yeye eya yi ke xɔna na me ye nye ɖo ŋuti ne agbemekuxiwo katã ne eve gbɔa o emɔ le tata da ɖe vɔ vovo la va gaɖeɖe la va xɔxɔ la va dɔyɔyɔ la va katoto la va kɔkutsiwo la ŋe le kɔ na o yayrawo katã le gbesɔsɔ na o fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔme eye be nutilãwo katã gɔme ɖe amegbetɔwo katã amegbetɔwo ele afi ma o hã ne le me lo amegbetɔwo katã hã ne le mea mebe hã ne nutilã yawo mea nutilãwo katã akpɔ Mawu ƒe xɔxɔ nyama kpɔ Mawu be xɔxɔ mebe ma xɔ kpɔ Mawu be xɔxɔ nɔvinye akpɔ Mawu be xɔxɔ nɔvinyɔnu le afi ma akpɔ Mawu be xɔxɔ nutilãwo katã akpɔ Mawu ƒe xɔxɔ la xɔxɔ ava na luʋɔwo katã na ŋutilã ava na susu ava na luʋɔ xɔxɔ ya me la tsɔtsɔke le me vovokpɔkpɔ le me dɔyɔyɔ le me katutu le me nokunu le me dzidzɔ le me yayra le me nuwo katã le me eye wo ya aƒetɔ le do ŋugbe nɔ be akpɔ ye be xɔxɔ gblɔna be amen enya any force of darkness will know when I say amen. Ne me amen la me rola kple kpakple ada alebena ne me kple nenema la gbɔgbɔ vɔntɔ hã nya be ame ya le
xɔnane le radio agbɔ le fiesi ya me enua me tɔ ma tso fia mi le fiesi ya le mawu nya bebe ya me nu gbãtɔ ye nye vovokpɔkpɔ enumake velia vovokpɔkpɔ yi ke magatrɔ gbogbo ɖe megbe o egɔme ne kpɔ vovoavoa ne kpɔ gaɖeɖe voa ne mawu tu kawo voa magatrɔ yi ɖe megbe o megbe yiyi megale o ne dziƒo mawu ya wɔ nane le ame ƒe agbeme ɖe enua megagbɔgbɔ yina megbe o lo ta anye nu yi ke nutɔtrɔ megale o ɖeɖe kpɔkpɔ wa ɖe ne xɔe kwa xɔe ne xɔ mɔ be ŋusẽ fiesi ya exɔe kwa exɔe eye nu velia nye vovokpɔkpɔ yi ke tɔtrɔ meganɔ nu o nutɔlia vovokpɔkpɔ yi ke naneke mate ma va aka akɛ naneke ma va ake mɔ ne o naneke ma va awɔe nu o naneke ma va didi kpɔtɔ bɛ namowo trɔ gbogbo yi afi wotso va egɔme naneke mega tem aɖe ɖa o tagbã ele be na akpɔ vovo enumake etɔ̃lia miekpɔ be miedza akpɔ akpa mamlɛa vovokpɔkpɔ yi ke naneke magate ma ɖe ɖa o to nuteƒe wɔwɔ me abe dziɖula ene medo gbe ɖa be nanye dziɖula nye ma nye dziɖula eye gbɔgbɔ yi ke na me dziɖoɖo yi ke nana mi dziɖoɖo la aɖu gaxawo katã dzi le agbewo me eye susuwo nutetewo nu yiwo ne nyawɔwɔa atrɔ gbogbo ade agbewo me na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me vovokpɔkpɔ enumake eyi ke naneke matrɔ eyi ke woma ɖe ɖa o gbã miaƒo nu aɖe akpa gbãtɔ agɔme nyuie ɖeɖekpɔkpɔ enumake to Yesu dzi xɔse me Galatiatɔ ƒe agbalẽta gbãtɔ kpekpe atɔ ebe si ke wodze Mawu nu kpekpe atɔlia ke esi ke wodze Mawu nu si tsiam le dadanye ƒe dɔme ke eye wòto eƒe amenuveve me yɔm la nu Paulo le ƒoƒom le teƒe ya enya gaƒoƒo ma yi ke dzi Mawu ƒe yɔyɔ va ebe agbe me eye wogblɔ be edze Mawu nu be ɖe wòatia enye ya hã enye nu vɔ̃ wɔla ya enye yi ke nye amewula ya ame baɖa ya o edze Mawu nu be eya ŋutɔe ɖem ɖe aga tso keke dadanye ƒe dɔme ke eye azɔa eyɔm to eƒe amenuveve me menye nye dɔ nyuiwɔwɔwo lo ao menye to lɔlɔ yi meɖo ne ame o eye lɔm bom menye be mele subɔm ta ye o lo ao Mawu dometɔ ɖeke ŋutɔ mele me o ebe eyɔm na dzimetɔtrɔ eyɔm be makpɔ xɔxɔ eyɔm be mava dɔ yeƒe dɔmenyɔnyɔ kpɔ to eƒe amenuveve me fiesi ya se nane gɔme be ne si ke wole ta mɔa emɔ esi wole ta mɔa le dzra mɔa dzi ɖo be nazɔ to mɔ ma dzi ava aƒetɔ la be xɔxɔa gbɔa nɔvinye me asinu dɔwɔnawo me o ebe ɖe agakpe siwo ƒo la ebe xɔm le tsi nam na etsi kpakple ʋu si ke sra to wo ahadawo me la be woa ahayam eye nya me si ke wɔnɛ elabe nyadatsi fafawo matem awɔ naneke o nu mawo katã matem aɖeme o nye kɔkɔ kpekpe gbadza ebe xɔm ebe ne me va ɖo aƒetɔ be fiazikpui la be ŋkume la eye menɔ te ɖe wo fiazikpui be ŋkumea nye kɔkɔ kpekpe gbadza ebe xɔ nam dzro eɖe fia be to mɔ ƒe amenuveve me ye eye yewo ta mɔ le zã yame ne va xɔxɔ anyetɔ o
enumake asɔasi o mebe enumake woatsɔe ke o enumake nakpɔ vovo eye na dzidzɔ kpɔkpɔ age ɖe agbewo me kpekpe wie adelia bena woaɖe zia afiam be ma aɖegbeƒãe le nukatrɔsubɔlawo dome ebe enumake la ebe nyeme enumake lo ebe mawo ƒe amenuveve sɔgbe nɔ mawo ƒe amenuveve li nam esi wota mɔa nam esi ke wota mɔa nam ta mɔ tata li ta ele yɔm ta wo hã le yɔ o bebe mawo le yɔ wo hã le radioa gbɔ le zaya me ta me sia me fikake mi le tsesia le senkɔ nye tso kaka duta yi ke mi le fikake mi lea aƒetɔ be ɖe yele mia yɔm egɔmbe nane ate ma atrɔ ame ɖe ŋutilã ɖe ne wòakpɔ aƒetɔ be xɔxɔa enumake eva lo bena yeme ve bia nya ŋutilã kple ʋu o nenema xɔxɔa va na ma nenema na to akpɔ mɔ ƒe dɔyɔyɔ enumake dɔyɔyɔ zãyamea ele me va ke enumake axɔe enumake Mateo bagbalẽ tabla ve Mateo tabla ve kpekpe blatɔ̃ vɔ evelia Yesu nɔ titre eye wòyɔ wo dɔyɔyɔ ele wo yɔm eye esi Yesu le titre tɔ la eyɔ wo va egbɔ gblɔ bena ne yɔ woa egɔme dzi be yeawɔ nane na woe tika wɔ mema ɖe hã awɔ nane na wo le fiasia ele yɔ wom be enumakea nava xɔ vovo kpɔkpɔ ya egblɔ be bena eye eyɔ wo tikibla tɔvɔ tɔ̃lia egblɔ bena wogblɔ nɛ bena aƒetɔ bena míaƒe ŋkuwo naƒu míaƒe ŋku agbatɔ yawo ŋkuwo gbanawo wobe ŋkume le nu kpɔm nyuie ɖe o ebe yewo me naneke ŋutɔ kpɔm o Yesu le gblɔ na wo be mele yɔ wom eye numakea yɔna bena wova eye ne va gbɔ enumake la abia wo se be nu gã ne dzi be mawɔ na woa eye na ake nu agblɔe nɛ na bie ame yawo gblɔ be ne míaƒe ŋkuwo naƒu kekebla tɔ̃ vɔ nelia Yesu ƒe dɔme trɔ ɖe wo nu sayamea Yesu ƒe dɔme atrɔ ɖe nuwo loo Yesu akpɔ nublanyi na wo aƒetɔ la akpɔ wo kaka akpɔ wo fukpekpewo akpɔ wo dɔlélewo akpɔ wo lãmegbegblẽwo akpɔ agba yiwo katã le kpe woa akpɔ ale yi ke ye susume medza kɔ anyi na wo ɖo eye akpɔ kakaka aleke wo susume le ɖo aleke nɔnɔmea le ƒomea me ɖo aleke ganyawo le ɖo aleke ne dahe ɖo aleke nuwo le hiãwom ɖo Yesu la kpɔ numɔ katã ye wɔwɔ nu ka atrɔ dɔme ɖe nuwo abe awo ame ya eye numake gblɔna be enumake yina bena eye numake wokpɔ nu eye wodze eyome haleluya edi be anɔ anyi kpakple wo la yanɔ gbɔ wo la eye yazɔ kpakple wo la nɔvi ne wo hã ne dzi nenema pɛpɛpɛpɛ ale be vovokpɔkpɔ nanɔ anyi na etsɔ yi ɖaa ale be Mawu ƒe nya yiwo katã ne se nukunu yiwo katã ne kpɔm woakpɔtɔ anɔ agbome ye naneke ma tutu ɖa woa ele na wo be naɖe afɔ akpɔ vovokpɔkpɔa enumake novelia nye vovokpɔkpɔ yi ke magagbugbɔ ava megbe o to ƒomedodo me kpakple aƒetɔ la ne be le aƒetɔa gbɔ anɔ egbɔ eye nagblɔ be edɔm eyɔ dɔm eya ta mawu be ɖokuinye ɖe maɣla ɖokuinye ɖe gbɔ eya eɖe gam eya ta le be manɔ anyi kpakpli nyametsotso wɔwɔ ya enya gɔme se ma nyametsotso wɔwɔ ya ana bena
ne le do ƒome kpakple ya ana be wo fofokpɔkpɔa anɔ anyi na wo tsɔ yi daa be anɔ anyi kpakple night esa and darkness comes, ɖevitsiwo and do it is only ye you abide with me, and I miakple abide in you. eya makoe ye gbɔ ko nanɔ emancipation, eya the ana be miracle we fofokpɔkpɔ receive here nukunu yi ne xɔ will be fiɛsia permanent anɔ in anyi your na wo life. tsɔ yi daa If you abide in me, ne and my ele eya word ma me ebe ne mienɔ menye nye nyawo anɔ mia me abide in me, nenye be mienɔ menye and enu my enu word edzi edzi abide esia in you, yi constancy, yenye nyawo then anɔ amia me la ask Yesu gblɔ bena what you ekema will, nu si ke and mielɔ it will be bia la done for you. ekema woawɔe na mi hallelujah gblɔ na be amen Acts of the Apostles, dɔwɔwo ƒe agbalẽ I'm reading from chapter 2, Let's reading from verse 41. bibla ne vɔ ɖeke matsɔ fia wò ƒo bibla Then eye they that gladly ame receive siwo xɔ his nya la word. You know what that means? mise When gɔmea the word yi ke wose nya vɔa and be wotrɔ dzi baptized, me the name enya of yɔwo be wo ne Jesus, trɔ dzi me the woade mɔ tsita na wo came out. eye He said, dzidzɔwo "We've been waiting for abe somebody ao to tell us mekae the la way gblɔ nya na mi and hã to eya show ko us mi le the nɔ path te kpɔkoko la to get to that peace mi of dzi mind bena ɖe and the salvation susu of me the na Lord." fa na And mi so when aƒetɔ be they xɔxɔ na heard, fa na they va na mi said, ebi la be esi ke wo se nya la woxɔ nya kpakple dzidzɔ eye wode mɔ tsita na wo ye keke ma dzo atsɔ luʋɔwo anɔ abe akpe 3 kpe ɖe wo nu added unto them, wotsɔ kpe ɖe wo nu added to the wotsɔ kpe ɖe believers that had believed before them. xɔsetɔ yiwo li xoxoa ŋuti When eya ta you live your life to the ne Lord, tsɔ agbo na don't go aƒetɔ la back home, womegagbo just stay at gbɔna home, yina and aƒe don't me go back to abe bɔba na anyi ɖe aƒe me You come agbe to the sɔlemedede church. I ao think in this church of eɖo that la church, you adzi come to sɔleme the ƒe church, mɔ any tsɔtsi church, ƒe mɔ exalting Christ. afi si ke wodo na Yesu ƒe ŋkɔ ɖe dzi le afi si wofiana Biblia le titotito afi si ke woɖena tsɛ ne be Yesue nye mɔ la ye ɖeka nye mɔ la meka tsɔtsi ma ƒe ŋkɔ yi woyɔna nɛ o tsɔtsi si ke dea bubu Yesu ŋuti doa Yesu ɖe dzi eye wòkplɔna amewo be woadze si Yesu la be ye ɖeka koe nye nuwo katã le míaƒe agbe mea kpekpe blaene-vɔ-velia gblɔm ɖe wo makle na wo ebe eye wonɔ apɔstolo be nufiafia habɔbɔ abolo kaka kple gbedodo ɖa me elekpe ya habɔbɔ me wonɔ habɔbɔ me eye woka abolo kple gbedodo ɖa minya ekene be aƒetɔa gbɔa ne trɔ dzime be aƒetɔa gbɔa ne wo ame kpɔ trɔ dzime wa zã yame ya trɔ dzime le radioa gbɔ eye Mawu ana wo ŋutifafa ana wo dzidzɔ ana wo dede ana wo dɔyɔyɔ ana wo katoto ana wo vovokpɔkpɔ eye dzi gblɔ bena wonɔ apɔstolo be habɔbɔ me wonɔ habɔbɔa me wonɔ nufiafia me keke blaene-vɔ-tɔ̃ vɔvɔ gã va amewo katã dzi eye apɔstolo wɔ nukunuwo ekpea nukunuwo sɔgbɔ abale ka amewo hã sɔgbɔ ene gbɔna be amen nukunuwo sɔgbɔ la eye wo hã le ahɔtɔwo elabe nukunuwo le geɖe nukunuwo sɔgbɔ le nukunuwo le na ame sia ame ke le to dzi le fiesi ya nukunu wobe ame geɖewo ame nye ame le me nya ame le nukunu xɔ ge le fiesi abe gbegɔme ɖe le ne mia katã kaka dze pastor be ye ŋutɔ gɔ hã ye le xɔ ye be nukunu le fiesi ya ame geɖewo eli kaka ƒomewo akpɔ gome le me etɔwo la akpɔ gome le enɔwo la akpɔ gome le me fofowo dadawo ame sia ame akpɔ gome le me haleluya ele nane xɔ ge yi ke wo ŋutɔ natɔ ɖi ɖe ase le ƒe yame le dzinu yame la na Mawu ƒe nukunu aɖe dzadzi o kpɔ haleluya vovokpɔkpɔ be nukunu ɖe age ɖe agbewo me eye Mawu ƒe dɔmenyɔ ƒe nukunu age ɖe agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mava gblɔ be
Oh, ejiro me kekere ka veto ne ato oh ejiro me nya ma pako meleme ah wo bo we la di da se na mo apeto be nukunu apeto ana gbe apeto ado ya won china apeto asia mire kana apeto la wonu kunu le wa gbe me le Yesu ben comme il a bien fait quand devant me katan je apostolo wonukunu kede o ple jesi kede o le Jerusalem mais apostolo de kaolo apostolo de kapetone wo yefe kakal bale ko sobokola o 14 apostolo mao pa amiti sileba o hanchio aba apostolo ene mebe amisi sike pana kokuchiwa hwe otroya na tonu kunoji katutu na vame toyoyo na vame poko blibo towo tamaton pepe wiefe to ba bale taton pepe wiefe eye Jesi ple nukunu gedewo eka ponya chia gedewo me de kafe olo obe ame nkufu akpene ma uvo menye mede kafe tonne mama yo kata obe amesiamela ne tokuyo ne mumuyo amesiame o le nukunu kontoko ibabena nukunu gedewo la menye de ka me fo me ton menya me no ele fam me obe gedewo hogo hanele kiesia nukunu gedewo va me to apostolo pe asiji le tukola dome eye wo katan wo no anyi ple tame de ka le Salomo pa patala me pepe we ne lia blope ke ame gedewo eye ke amegede wu va pede wonu pipi wi ato nenembena wo chwa toleleao to akova ablome eye wo chona o mona aba o pla pati oji bena ne Petro bonala epe vovoli dedeko na je wo domoto adeji epe ya Paul Petro be vovoli dedeko enu aba dodo fede ale gbegbe benare o mega no tan no te pona nu ka gbetoto dao no ba pastor lo na ba to be tawo ne Paul a Petro va le yim dedeko no bini vovoli ayona to ola miese bele taton me miese Petro pepe be yoto eye mie gakpo ale ke Petro tone ba fama le taton me be titre na sasonli yepe Petro malo yepe asi kikele amebele titre azo yepe fofolie ya hatonu kunuji hallelujah ne nukunu le chochom ne mako bada ke novi saya mede amesia meleto tinu hoge mebere amesia meleto sinu hoge eye ne Petro pe vovolito jipiku ya delia eye ame halato ocho ejupopo ti o pokla Jerusalem hala me ba popu eye ocho na dolela o kle amesio me pakomakomako le fudem na la ve eye o dagbe le wo katsanu e dagbe la menene nu ha wo katsanu amesiame o kata what does everyone mean? Egomede Means you. o haneleme Everyone. What I said, what does it mean? Egomede Means you. Yakata Means Egomede the partaker be wo haneje gome pola le piensi ape ya ira ikeja ba meme kunu ike na hoa ano anyi na o ejieji e na ne kema ga hweda la si o Yohane stamenyi Yohane sakpale tanyilia ke bibla ton fo de ke ye tete Yesu bena yuda to si wo ko eji sela bena ne mie no
ne mie no note keto enya nusita ele esesena bene wonyama chocho kwadenu eglobe zade kolo mejibe mano kameten be siasia gbe ne mano lameseme ne lamena no asinye nwede alebena matem no lameseme nwe enya no ita ne wo nkekede kan kekefe keketo komegate wonewa alaba o de kale wo enu sianu yike won to ne ka kono chinatre wona amatema ba yeji ha minya eyata ne ko suku vi o chi na feme ogbona be no to kwa ikala baba yin to nyere kama ba yi minya no itaye no o mete ba yi na go hawa eye o na dodo ka komete zona leji wa nenyebe eva suku home eye la suku kwame bame jaji ejeji chicha no fiala ikele no fiame mila le miakata plom yo anele no vi o tomea miakata mile no de kaoma akpobe alea e miatem anon nu mebenya wachida eyata c'est tout le tepe fou eyata me kade do kio da kao pokome no hambo bo me papele khose tomao ne jibe yebe de popo nu yo kata ne khoa anwanyi na ida elebe na gede hambo bo ame na gede ha chocho ame egomede hambo bo ano hambo bo ame nya no ju everybody nyakata nya no ju makes e wonebe nyatema yinko move upward na nya yinko abale me do alolo gbe amepe gbenoju ye ya fudia eto tamia no ju gbe ano ju na mi Yesu globede na no me na tema ano wojue now be na tema ya zonli ajia ne Yesu be na mi no nyame eye ekemala mienye je nous sont la fanfan o que bla to vo fe eye mi atesi nyatepela la omi uploade diwe amadele pekolombe pastor me dibe mangulo nyachi mayi kene fifia mega chodo egomenyebe egbeno jude ye hia budiato mako se bene se gomazo hallelujah everybody ta nenjebe nyabe gbele junya katami le juade ye miatema awonane ta mi be adedo kiola kayo ne be mi le penya no viwo nya katami le habobo ame le apostola be habobo me pe no vi Kristo towa by the grace of God to pa menu fefe me la nya kpato anno Kristo ameda nukunu ha anno anyina oda your deliverance will be gadedewa anno anyina oda enu yo katsa na kocho maubo fufupopo yo na ko le dodo ya mea ayo na ko egbe ayo na ko chama ya o kato anno anyina oda Yesu pen come number one nous pantoa ibe enu makea twakbe una evelia ya yira yo ma akola si wetonlia inaneke matema atuchuda to mutepe wowo apaple alo agbe na no abechidule ne to gbeda be na nyi chidula eye vovo popo ya na swasi o Fofu kwa ike na nekentoma va dedao. Na nekentoma dedao. Egome kwasa de kamebea. Ekpotole Yesu ago. Kwasi jinu de ka. Potole sobo fe de ka. Ekpotole bo. Paton. Pasede si meke Yesu avava. Na nekema dedao. Aponsam. Mava dedao. Mava de fofu kwa wadao. Tolele de. Mava de. Wo fofu kwakwa ya dao the world baba kekia me ke me le goha ma de wo fofu kwakwa ya dao to yoyo anu anyina o fofu kwakwa
anu anyi na uda. Salvation. Koko popo ya anu anyi na uda. Deliverance. Kadete wa anu anyi na uda. The grace and the gift of heaven. Mau penu yo plenu nana yo katsa ne ko le dodo ya mea ne nu anyi na ucho ida le Yesu pen komen. Eye ene ala anososom la abado yado yi nenye be otu asamoa le jifo fode no binye nenye be me potu eko wa boa maba de ojo maba klojo. Okay, go stay here. Borrowed mansion. Elabe nenye be ne haya khole mala nyigba go ha jipo to ya ma haya khola no me olo wonto na ba gede jipo kho ame asam wa me to gbeda be na no Yesu ameda mau fa menu fefe mau pe to me nyokle pe nu se ne poto no to o mla ko meda na nye chidula keke sian keke wo ana wonu na fe to am tia do pe ya na nye chidula gba o chogbe wa yo be no bi chidula gonna be amen. Any brother Victor over there? Ne de chidula le te pe ya o le dolin kona o la nko to zu no bi chidula ma ne no anyina o da. Any sister Victoria over there? Sister Victoria de la fia. Hallelujah. Voices are louder than the brother Victor. Your victory. Chidudula no anyina o la. Wo nko gbe dede. Wo fofo popo. Anu anyi da Yesu pen come. Roma topa gbale. Etanyilia. Bibla to vendre lia Roma topa gbale. Etanyi. Popo yi. Platon vo andre lia. Egbo be gbede. Kele nu sia o katsa mela. Esike na troya pemea. Esike takpepe ya pa mega ne troya na pemela. Abe meka nu sila jo. Le modo doji asimelo, apemelo, domelo, kopeado, tugamelo, plehonlo, fikake nano, le futo domelo, le sio katsa mela. Miaoya, miewu, chidula oglo. Owo, nobi, yekale toji e chidula glo. To ametikel no milanu me. Hello, mia do meto de siade. E ta wo le yo wom, le gbogbulom na obede. Nobi nye, de popo lina o la fama de o la. Yesu be vama ho da gbela. Ta ele yo be va po fofo. Bakpo katutukle kadede. Eye towe. Yesia. Ele koge. Eye anwanyina oda. Chijowa anwanyina na oda. Fofo pakpo anwanyina oda. Eye efe kadede wa anwanyina ochoida. Katutuwa. Da. Ebele esio kata mela miewu chidula ogloto amesike no milanu chi. Ejebe ya now. Nse ya. Yikoto dunati. Eye fikake na yo. Eye nse ya ano meo. Eye fofo popo yikena nekema tutu dawa amade dawa. Keke sian keke ya cho yejia. Anwanyi na oda na chidula esiayi. Have I spoken to anybody? De enyale na marefiensi ya. De novin tuadea, novin nyonwadea. Le senkonye le fiensia. Mana o kakadeji. Benya blondi yo kata. Ye apetola blonde akpe onchia. O kata la tonuchi la lo. Avame. Avame. That were Nugbe toto yo kata apetola. Tomia di dekpepan. Ye miese le radio adia o kata. Mawana wa fame nami. and pay provision Eye. of total Fofo emancipation. popo blibo be yaira. Emancipation. Yaira. Present Fofo popo emancipation. egbegbeto. Permanent Fofo popo emancipation. mavo.
everything eyo kata feel on your life. a pome va fale wa gbeme Sit down for a moment. nani na note la kengbo me di ba me siamene bobota Bow. eye na mianku le radio agbo The Lord apetori is calling you. ele yo You have to sayame It's starting point. ba edola jazon lia gome And twafia de it's calling you now. wo ikele sen mau be gbe God le is sayame ready ya for you. mau ya le tirado The Savior esogbe is now ready for you. yesu de la Once you esogbe give me your life, try ele bena twa tonight, gbo dasine le without sayame conferring eye flesh and blood. menye be na be And you bianya say, yes, Lord, I amade come. pamade afi atwa gbo now My life. si de ka le fiesi ya ele twa gbo le dasina yesu Shameful life. agbe yo kata Deficient life. ne I nocha hand over. apeto My life keke ba gbe ma o to nu you gbe ma gbe ma o re Lord, me twa dasi me now take me apeto as I am. kom abale si The Lord kemele will see. apeto la adeu I said the Lord will see. apeto akọ And it's coming to the Eye Lord, ne you are saying, ekpo, Lord, etso here do I kio ne am. le I saya, tried before, me garla I na didn't ne give kedo, myself, but now garla na I ne give kedo ma myself wo, to Christ. ma peto me I chon want do forgiveness, kunye I now, want me freedom, I chipede, want salvation. oh, Anywhere you are, na raise up chonu that vonyo hand kem, on the radio, raise up your ne le hand. sen konye le radio Open agoda, that position there, le raise up your tempo hand, you can bota, see you there. alo tele bonele Online, o, anywhere alo you are, ele raise up semiam that kole, hand. He's right to there. monu bubu ochi yo, Savior. As you are apeto raising up yesu your ya, hand, sokbe, please stand up. sokbe, we can identify you, So and be- you identify be ya yourself ako now. from the crowd. Stand up there. Thank you, nui brother. na wo Thank kwenye you, be sister la there. Thank you, kwasi boy. ji Thank alo ne you, dear. jia The ete Lord has titre finished fa now. no ne Today kai le will radio mark agbo a alo turning ele point home afika in your kene le o life in me to Jesus' gbe da be apeto me name. dede ne kede wa gbe me Keep on standing. Keep on standing. I'm praying with you tirado now. e ma to gbe Father, de ta o fofo in kwasi ma ne Jesus' ji name. le yesu pan come Thank you, Lord, me dakbe na for o this day. den keke gan yata At this moment den kapopo of bebe yata emancipation, fufu pe kapopo freedom, yata dede popo salvation, ga and dede you said, apeto ne all glompe flesh, all men and women, Chila o all kata boys nu and tuo nyɔnu o girls shall ɖeka dze o see the tugbedze viwo kata salvation wa kpɔ of yeƒe God. I xɔxɔ pray all me these do who gbe have ɖa lifted be up their ame hands sia me and who are yi ke standing bɔbɔ ta kɔ asi and they are dzi not kaƒoƒo ya me ashamed, le and they radioa want gbɔ Jesus eye the enu me kpe Savior to le Yesu save Kristo them. ŋuti oa Save de la them Yesu me now do gbe ɖa be in Jesus' ɖewo name. le zã me le Yesu ƒe ŋkɔme Set them free. xɔnawo le zã me Forgive them. tsɔ nu Turn vɔ their kewo lives around trɔ for va the better. gbenɔnɔwo And I pray me this do gbe ɖa immediate bena salvation, aƒetɔ dede kpɔkpɔ immediate enumake ya emancipation will become ne geɖe woƒe irreversible agbe me nane emancipation. kentɔ ma Will atrɔe o become eye interminable wòatrɔ zu emancipation. dedekpɔkpɔ Let si the ke naneke ma joy of ade ɖa o salvation come to them, medo gbe ɖa bena and freedom dzimetɔtrɔ of be salvation dzidzɔkpɔkpɔ to them, ne and geɖewo let ƒe the agbe me strength eye and the na be grace and the ŋusẽ power le to amenu live in veve newness of be woanɔ life agbe come yeye to la everyone ne right si now. wo si fifi lae Thank you, Lord, for the aƒetɔ answer. akpe na wo be ne In tɔ nam Jesus' name, we Yesu ƒe pray. ŋkɔa dzi medo gbe ɖa ɖe tawò It is le done. eva me na wo I fɔ said it is eva done. eme na wo Keep fɔ on standing. Our ke counselors are nu there. ka na wɔ They will fifia o attend to hafi you, ne and they will pastor na trɔ va do gbe ɖa ɖe tawò nu si ke na wɔa esi me ke fiesia ekɔ vovo ya ye aƒetɔa tsɔ nu vɔwo ke wɔa I call on our zã ɖe ya matrɔ va do gbe ɖa ɖe tawò ale be dziɖuɖua in this nanɔ anyi time na wo of daa conference. ta nu si Then ke I'll na come wɔa back and give you the final prayer. ye koe nye be Wrap up everything. alala megakpɔ dzo labe matrɔ va ado gbe ɖa ye nu gã ɖe nukunu aɖe le dzɔdzɔ ge le woagbe wo me le fiasi ya le Praise the Yesu Lord for Kristo you. ƒe ŋkɔme As you are taking your amen decision akpene mawu ɖe wo to join nyame the tsotso family si ke ne wɔ of fiasi ya believers. ta The akpene mawu counselors be are around ne you. va tso mawu nya veve ya Let's ɖo fill eye the ne le to form. dzi se The mawu nya ya instructions given le to you correctly. radio jive ya be yava la Your wo name dzi should be properly akpene spelled, mawu be ne wɔ nyame tsotso fiasi ya be right in eye ne capital tsɔ agbe letters. tsɔ na Yesu Your address nu si must ke na wo also gaƒoƒo ya me be ye koe correct. nye be
Number you Your go me the telephone fifia na please akwe. look at the digits Ho and number. ensure that Eye na ayo number ya fly. digits are correct. Happy ne betodora And na they are ba complete. aye jia te your number zideka. Please, the Alebe counselors no will bi appreciate nuade all the na work you are hole doing ekame. at the beginning of this Eye program. wa ana utofodo vevito. The Tikela form to you penenchi receive, obe cross-check tudua. and ensure that Na ne kento the maba details are ateda correct. le asiwo o. Number enye bla sheke for While they eton. are taking Tekeo details, ble let's amene. listen to these blaton vonyi pieces of Blaton, information, Vonyi. especially for our brethren, those who have given bla their sheke lives voton. to the Tekeo Lord ble online. amene. If you are watching Blaton us Vonyi, online, Blaton Vonyi, and Blaton you have Vonyi, si given your poitiers life to Feima. Christ, Français au blé After this 93 please visit the link 04 on the screen. 38 DCLMhub.com/connect 93 04 and fill the 38 form so you 38 can, nomba they can ya assist de you kakoji na to in your new akede walk with Christ. mianchi le kapopo yame eye If you mega are listening to rene us megbe na via yoyo radio, we television, enumake yame yo kata be no toji piensi aye just give your life maunya to Christ ekasi today agbe o too. ekasi Send your chi name ye ne your wonya ma telephone chocho be ya cho and your ye location dokuina address yesu azon via STL, wotonya SMS, be ye tena chochi or WhatsApp kokokoko to yake the ya number ye me showing po on the dasi screen. le nouveau nchio +23 yakoto 4 le nouveau ba gbenono me dasi 915 ne ese maunya 44 esia ila jijinya ono putum now be 9263 madasi le nouveau manchia me konye mambe violo mambe vi mona de keolo eye 9154 fiesia apeto venu be ne se maunya ya ene wonya me chuchu ya la ke 263. me kafuo eye me to chana ova mau vio be pour me nomba de ka I want to coordinato remind you academia chile la about cheke the voton de ke o covered plamene banquet. blaton vonyi This blaton is vonyi special ke ayo nomba ya online kaba banquet for ke wa me those ke online blonamido and eye they're we ya no watching nya me chuchu avocho through all akpe the o na social yesu media banfa that ya there lo will be nya this tepetuela banquet on Sunday, mamba me globe sande ya August 7, ye ga le totroge ava 2022. eye on va to gbeda de We'll mia send more ata information to you ale be nya kho utro ya pe ya yira be very soon. agbososo I no want to komo remind you that the convener Ne of this global maupe crusade, we're so asikaka much delighted egbonami le that gome you jeja mebe joined the fiesia special banquet. mi ma chijio ya And we katsa mi trust the ase Lord da that you will sedidi do. yo nukunu gangan yo ya chole The sanya me ya global anotoji believers banquet ase nukunu ao on afi Sunday, achole khaja boy menye be August menye 7, amebu wo to dede ko sege mi alao 2022, wo nton aja This will yo take si place deka at eja yo various radio shive group ya headquarters. enumake be nde Places chola yesu wonane various group yesu headquarters, wondenam eyi time miakata mia twase ya kpochijo 4:30 la be yehowa p.m. elolo nyame agbao It's very elolo important nyame that you kuhio fellowship elolo with miape the body of Christ. to kata And la this sheke will voton enhance de ke plamene your growth blaton and vonyi your stability in the faith. kotono peut-être pe And the Lord will keep no no meme you to the end in the Koto. name of Jesus. no nfo fumene Counselors, mau please don't forget, ebe yom check ekema up the matonao details you are receiving. e ma de nuka kakosio And ensure menyola apiao They are sikene le radio agbole kapopo ya mea sikena okwenye be ano yo apetola we blowoji menyawone nusio jim ne lebene wona ya kulene ebe yom ekema matonao e ma de nuka kakosio menyaola afiao yom hallelujah yo yesu le sayame go through the yo details yesu very well. le sayame yo Check the digits of the phone ekema number atonao
Pour toi. Set the correctness of the address. Ah oui, now. Chi. Kema. And if you have filled your Nakeden. form, the slip, and you have submitted to the counselor, Petudura. and bow down your head, Pekapopoya. and you're looking up to heaven Pekapisi kenele. in faith, Nomo pom na mau. tonight, I Honame. prophesy to you, Ike le fafagena. all the remaining mountains, Sayame. they are going Hallelujah. to be uprooted. Oh, Yesu akpena o. Yesu akpena o labena No ku power, sayame no ya. demon will Ku receive kinya o. Mele do bye bye the now. anointed word of God Hallelujah. that is coming out this very Achio night magakpo. through the chosen vessel of the Achio Lord. magakpo. Labe mau Your ededa. faith may be small, Yesu ade it doesn't agba. matter to God. Si tede o jiji. Enya mesi kena gbrena o. Enya Trust the wo. Lord. Ekpo hona meto. Gbrena Yesu. Don't say I've been coming for Brother 5 Jesus. days. Nothing has happened. Resist every Agbama doubt. iketere jiji na wa. Confess to Yesu na yourself deda. at the final amen. Miraculous hand Brother. will touch you. Eye mega kedi le wo Counselors chime o. think, Mega kedi I kroa believe you have le wo finished. chime o. Thank you very much. Koma o Now dise. is the E time. na ho Yesu Kristo dise. And the man of God is coming up Ele gbowo. to declare the word of Kaka God na se amen. that cannot Prochiala. be resisted. Nane achole wa gbeme. Praise the Lord. Hallelujah. I said, praise the Amadele Lord. gbona be hallelujah. There's no doubt Ikeke ma no mela. that tonight, the Zaya. final night, Zamam le toya. will be the final knockoff. Enanye nkeke Every pochia. sickness in your body, Ike dolelo ya futa gbalajo. emancipation. Fofo la kede lamena o. Immediate emancipation. Sireka lamela fana o. Irreversible Eye emancipation. fofo ya nane kentoma ga deda o. Emancipation. Fofo pokpo yala anu anyina o We da. are going to pray, understand. Da mi ya to gbeda ga ke segome. God has compassion on you. Be God maude is watching. elibe He's been waiting ya to touch akponu you blanyina o. at this time. Mau sogbe be ya Lift up fenu one o. hand and Dane leave the other afide le hand fe on wa. yourself. Fi ke nyin And lam you will me bliana discover wa. after the final Da si de amen, kada fima. the Ina God kwa that si de cannot kadeji. fail. The Ma God kadeji of na all obe. power. The Mau God yi of ke all me do akonu o. possibilities. And Ike wa nu nothing katan. shall be impossible unto him. Naneke meli And as ike we me believe wona. tonight, Hallelujah. lift Zaya up me one ya. hand and lay the other hand Ela on sika ke your o. heart, the child. Ya ji opo. Father, Fofo. in the mighty name of Le Jesus, Yesu penkose I se mame. come on behalf Me of va. everyone. La mesia Everyone me kele here do at tom the zaya me. habitation, Akweta. everyone over the Amesia me kele do radio tom le and before the radio bo. television Le and tele oju. online, Ame yo kata le everywhere, in juta. any Fi country, kato le any nation, jusia oh jume. Lord, Apato descend me on to them gbeda and give Didi. them Wo emancipation in fofo papoda Jesus' gbeme na o le name. Yesu penkome. Deliverance for everyone. Kadede ne keda mesia ma gbeme. Healing for everyone. Toyoyo mesia me ne koe. Total, Ne sublibo. complete, Ne nonogo. heal, Fofo healing, papa. Lameste. miracle, Nukunuo. deliverance, Kadede. the breaking of every yoke Kokuchio nge. in every La life in mesia me pa gbeme. Jesus' name. Yesu Kristo penkome. Lord, Apeto. look at the tears there. Kwale kadati le mona me mada. Tutua da chine. Take away that suffering. Fukpekpe ma Take away deda. that sickness Dolele ma dejo. from the top of the Jo. head to the Obe feet of the eta. Kakaba kode. pray, Afokwedia. Kasio. healing. Welcome To to gbeda be everyone. toyoyo. Ne geda mesia me ba That gbeme. spirit of madness, I Adafa command you, popoma. come Me out te in gbede jo. Jesus' Toko la fi ma le name. Yesu penkome. That spirit of Me suicide, to gbeda I be. command you, Ekpokpoma come ikele out in tutu amema Jesus' me de kavea. Toko la fi ma le Yesu penkome. You are delivered
O tukao. You are set free. Efo. Those who are dead. Ameyo to kuna. Adetuna. Be to beda. Be astenu. Kapre afonu. Be nukunua. Right now. Kwe. Le Yesu pen come. Those who are blind. Me unkubana. Apato. You've done it before. Ewe vaicha. You are doing it again. Ekapotole You are wo. the same. Yes, forever. Shoide mavo. And if you were peaceful, Eye nenye benega potola nyigba ya ji la nkula potano fu. and there is no difference. Eye popo toto de kemeli. Pray Le chakle gbe amo. Ba to gbe da ben kuyo ba. right now. Kasio gapopo yame. Open Eye right now. fu fly. Begin to see Tonu very popo well in enkujine kono. Jesus' name. Yesu pen come. The swelling of goiter. Nou tetele feto mena mema, po ile chimena mema, afo ike tona mema, apeto akpololu beto, nou tetele pepe ike la mena wa. Beto kweda bede, me dola na fima o, amajuroe, me te kweda me zomaji, pota bana jole Yesu pen come. Ame yo, o me tele konyine o, bohi beto lele, apeto gasia gamele ko popola chifuna o apeto fufula la be to gbeda be akota ne funa o eye wa to popo nyide fufula eye pewi kukuma be tiame yoto le Yesu pen come cancer be tolele cancer ne funa o le Yesu pen come abi le botona abi ma demande fort le Yesu pen come e boki ba tolele ne fort le Yesu pen come e sida ba tolele ne fort na le Yesu pen come apeto ameyo yo klibo ye tension lo alo atutu afwa tutu agbe titi pe no se pa gbe Onekede afoma pa lomo me cho soison li le Yesu pen come ta fama afoveo tutu afwa onge me kale keke o no me a me to gbeda me to ma ofe to yo nu sene gede wa gbe me to yo le Yesu pen come tu traînes sur son lit. Tu n'as sur son lit. Tu n'as sur son lit. Après toi, tolele tia, tolele pour ma vie. La me bebe pepe. Coco be tolele. À la fille ya fille. Hotoyo yo le Yesu pen come. Ko nu kunu le Yesu pen come. Après toi me gale to gbeda. Be onu se ne didi cho chipo. O ganyenye unbri popo tome totro ne kakada fisia fiazo le dusiji le mionji le mebedome le nko le chichina le ekpegboglo fofofofo katame le tepi menilea le tuta le Afrika tuome Afrika tuogoto me togbeda no se on kada fisi Afrika popoyame yotola te gaola na wa fo wa po fo popo blibo wa ko fo popo enu make to peji agbesi agbeme le Yesu ko tie me to gbedale it is done. A femme fort. It is done. Bebe femme now fort. There's nothing else you are waiting Nane keme ka note Paula. Nane keme ka load adu. Nane keme ka blood adu. Ekwebo. Bo ba petola etio Paul fiesi ya. Todo kio po. Defia ple ase chocho na dida se le fiesi ya.